Nekad davno čovjek je imao svoju omiljenu šalicu, nije bila posebna ni skupa, ali mu je svako jutro donosila mir dok je pio kavu. Kad se pojavila mala pukotina, nije je mogao baciti. Lijepio ju je, pazio da se ne razbije do kraja i nastavio piti iz nje, iako je kava curila niz prste. Dani su prolazili, a on se sve više trudio spasiti ono što je već bilo izgubljeno. Sve dok nije shvatio, nisu sve pukotine vrijedne popravljanja. Ponekad, ono što pokušavamo zadržati nas najviše iscrpljuje. I tada je prvi put, nakon dugo vremena, natočio kavu u novu šalicu. Ne zato što je odustao, već zato što je odabrao mir. Pouka. Ne gradi svoj mir na temelju stvari koje stalno moraš popravljati. Ponekad, prava snaga je u tome da pustiš da bi konačno mogao živjeti slobodno. Ako ti se ova priča svidjela, zapratite za još istine koje mijenjaju pogled na život